Ay, look, ever since you left, man, I swear this shit don't feel the same. I've been up long nights just looking back on who to blame. Spending time up in my head that I was ghosting you. Now I can't keep up. Nepotism ti thumal hi social media vela kan hu photo mai thei. Nepotism ti omja chu indu sakde ubik na ti na ni maya entirnan minister fanuani wangin emo minister tupani wangin school vela du sakbi kan ni chin college vela po du sakbi kan ni nape kan ni tyang zongjong chu nepotism ve kan ni entertainment industry a chuan nepotism chu milar to sa ne nani share chata wangin emo anu lepa anpute tivel an hlotlin to allar to awanga hlotlin pha ve ringot angte hi nepotism an ni a heng ho hi star kid ti ani nepotism hi Bollywood industry a chia ombik lova entertainment industry shimshima chuan nepotism hi omzel anga ngai ania K-pop le Hollywood a po nepotism hi an bu khwarlan lia Korean film en changphei chuan in sianga nepotism lampang hi Korean ho pohan film kaltlangin anti chwa ve na sa thei em hi Nandirnan company CEO in a company a thok turin mi chatak tak ling tak tak antam line a chan te fa big care chawak chuang si lo ta den po nei chuang lo businessman businesswoman chatak po ni chuang si lo kha adu sakna wangina la luta akai san tir ngala khatyang chi kha nepotism chuani tin entertainment industry chau akok big lova nepotism hian chungte house sak awang emo mesha nei chadwanga hlotlin na chang shim kha akok vekani school college nadilna na changa kaisan music industry film industry engkim kha ani velvek ole tunchum chu Bollywood milar hawin Bollywood industry a nepotism om chungchang an soivel karon soi chongdon ani pakhatna chuan Emran Hashmi ania actor Emran Hashmi hian nepotism omawang chawin tundin mun hi ka thleng the ni tia nepotism omlo se chuan actor kani thei ngai lawang ati hial bokani Emran Hashmi hi apateya Mahesh Bad wang chawin kumsang ni pathum khan food pet ti film kaltlangin acting industry alu chil thei pha apate hian actor ani theinan le food pet ti film a chan theinan le acting industry alu theinan hian asoi puina sa hle ani mase Emran hi chu singer ni om jok takania azai thiam emema acting ka ai ma in zailama hian talent adong tila ka soiswal em lawang chumo ahlate po hi a hit viau zel boka film lar tak tak soundtrack tur te po asafau china tin zailama hian ama po hi a rotling zok ma ani mel acting lam ai chuan panina Ayushman Khurrana actor Ayushman hian voi khatsu nepotism hi omlota se chuan kumsom ni pania upa kani ilai khan actor ni in Bollywood industry a hian ka debut ve thede to turani atia Ayushman hi kumsom ni pasari upa ni chawin actor angin Bollywood industry hi alu chil ve thei shamani tin Ayushman po hian Karan Johar chang soive in show pakhata host kania chumi chum chuan Karan Johar ka mufu hlol maya anena chuan in number min pe theyangem actor ni ve ka chaka atia Karan Johar chuan landline number pakhat min pe a chumi number a chuan kava call china Karan Johar number deal tu khakania ti in ka in soi ma saphota chuta mi pakhat chuan pon lammi tan audition kan hong ngai lo mi thar tan po ti in min chang ani ati pathumna Rajkumar Rao chuan nepotism hi ka hwa ti na nilawa mase nepotism omawanga mitalen lo tak tak theina po nei lem lovina olsam taka entertainment industry acting industry anon lu chil ve ringot hi chu karilu na ve dewani achan chu anmania wangin mitalen tak tak te nol anni phatlat sia ti ina soya tin Rajkumar chuan Bollywood industry a hian mitalen lo tak tak an tam to lutuk chungte lar namang changkai ve ringot an tam hle ti ina soi bokani Palina Kangna Ranaut actress Kangna Ranaut hi Bollywood actress zinga chuan Frank Paul takania Karan Johar ngeipo ama showa mai chana nepotism chungchang vela wangin akap de usak ngam bokani Kangna Ranaut hi nepotism hi angai thu takhle a fair lo atile boka atira chang to reng khan milar haufa te hian ham chatna thil zonga a chaber zel an changhal top bika keini angpon lammi tan entertainment industry lu chil tur po in kumsom chungte meu kan be sham shama chuta kan lu chil ve thei choka masi anni chu zan kha chung lakin an han hlotling thei zunia olsam takin atiani pangana Kriti Sanon actress Kriti Sanon po hian nepotism awangina career a chat pha thu soya interview pakhata chuan Kriti chuan
film pakhata ka chan ve theinan tin audition ka pe veya katling ve sham boka kan in be fel vek to tin actress pakhat hian miron thlak ta thut maya a chan chu chunu chu milar tak fanu ani wanga ni atia hetiang hi avoi khat ton na po ani to lo thu te asoya keiniang ho hi chuan kan tong fo mai ati ni milar te fa in an film chan na tur anon chu pui to chuan an tan chuan chu film a chan ve ngai na chu om to lo ti zong ina soi zui bok parukna tapsi panu actress tapsi panu po hi akhongai thlak ve khop mai milar chung ko achanga selian ani lo wang chawin film changtura audition a pek line an lo hnol to a tin hetianga in thlarna in enchana ti ve ri chu atong ve fau thin ani ome film a chan ve don reng reng in milar chung ko achanga selian honen an om khom to chuan chance chete po pek ani ngai lawa nol ani ngal top zel ti ina soi bogani pasarina Survin Chawla po hian voi tam tak milar te fa wangin anamu te achan to thu soya achan chu mi hausa te fa emo milar te fa star kids hau chuan engkima du sakna an don masak bik zel wangani ati pariadna Ranbir Kapoor AIB interview na Ranbir Kapoor chuan nepotism ma oma wang chawa tundin muni thleng thei kani ati a tin nepotism oma wanga hlokna tel tu chu ke hi kani ati bokani Bollywood a chuan Kapoor hawi an lel hle ti te panan soi china tin Kapoor dynasty ti te po a om hial bok Ranbir Kapoor apa hi actor lar tak ani china apa mai ni lavin apa pa le apa pu te thlengin actor lar tak ni to vekan ni Ranbir hi actor chung kwa milar chung kwa changa seilia ni talo se emo ama theina nge in Bollywood industry hi lu chil tum ta se tun anga adin mun hi anei thei kher lo mai the ni Pakwana Swara Bhaskar po in Bollywood hi chu melsha nei chadlawa te chungte milar sa ani le ni lawa te in ngat thui ber atia mi talent tak po ni la pon lammi outsider chini chung chuan itan thil ol sam ngai don lawa idin munanon lo alan zel don ani ti ina soyani atobera chuan Alia Bhatt ania Alia Bhatt chanchin soi hi chuan a thalam soi tur hi awang ve khop mai ani po hi achung te hi an lar sa Bollywood industry a chuan mithar an nishan lo chu lo changkai pui ve in all sam takin Bollywood industry a alu thei pha ta film san na tur po awan ngai vak lem lawani Alia Bhatt chuan star kids ten nepotism omna awangin indu sak bik na awangin film san na tur an mu all sam bik ngei mai ma se star kids ni awang maya direct taka film san na tur han mu chu thil thei ani lo bur mitam takin industry an ming an cherve theinan an beina sa ti chu ka shia ma se chumi ani wang mai in nepotism lo dem ringot chu thil chale dik ani shan lo ati ani ole khati zong kha tun chumata na ka soi thei te chuni le se nepotism chung changa hian ngai dan in nei ve te ani chuan comment section lama lo tar lang ve ula kema mi mal ngai dan ka soi bel du tlem chu indu sakbek na ti ver hi chu adong lo tu tan hian affair lo le zwala angei om hle boka mase dong tu ni hi chuan du sakna dong tu ni hi chuan affair lo lam hi chu kan the ngil mak theya a hau e mai han ti liam pot te hi ol jok thunga soipui tu tu chu nei lang tu po in thil fair lo tak han ti ru zeu te chu kan she lawang kan ti chin te po ani mai thei ma se soi to angin kan chunga thil thleng te hi kan ni na dik tak ta lang tu le shil fia tu ani ngai lawa kan lo don son dan zel zokha tar lang tu engang mi nge kan ni mi cha kan ni em mi chalau kan ni em del ru thyang lim pu mi kan ni em mi dik kan ni em ti shil fia tu dik tak zo kan ya enternan fair lo taka ti turin thlem na lo dong tala chu ta ringo chuan mi cha ni le ni lo engma ala shil lo kha thlem na khan mi chalawa ala chwa lo che mi cha ala chwa lo che ma se ilo don son dan cha khan engang mi nge ni a shil fia ta ilo pom ani chuan fair lo thaka thil ti she lo mi ni ti na nia chu chuan mi cha a chwa lo chia mi cha tak inishan lo ti fia tu chia ania chu tiang zel chu ani tin kan bible a po karil ru chatna le ka dik na in mi chan him ro se ka nga ka reng si chia ti inja kan mu a sa number som ni pangana chang som ni pakhatna khan chu wangin bible po hian dik na le chatna hi angai poi mu emema christian tan chuan fair lo taka thil han ti ru gzeu te hi thil moi ani lawa tin mission puiten shikher la ma se wana om kan pathianin asia a mu vekti sha reng tur ani clear tu te zong zong chung a lom thu ka se